chicken ama lobiro aduda fajana semdoga maduda yogurt to hapkop ama hapchinbiro adu fatta khenbiro adu ginger garlic paste to mche hapchillo adu curry pata dum mukung mukaka hapchinbiro curry pata tallagana koigi awa phadi kom do hapchinbiro adagi jeera adagi black pepper sing hapchinbiro aduga ngakchangang yorji morok ngakchangang bo powder am leibani adudo fajana hapchinbiro aduga akoina ata ayana ata do nate ko chingi wa kano chingi hema ata do ne adu hapchan biro adu fajana tawraga magnet chema thambiro ngaktan thambiu ko ngaktan thamma gan tawdene adu tawdene akoin taw matamda deep fry tawdene deep fry tawdo double fry tawdene han marol tawthoni lawthuani adu thawdo fajana sala thada do adu ne deep fry haje adu maina fajana tawdene loidi semji kaino hayon rawane ai semdo chicken 65 ni ko chicken 65 se yum da kamai tor sem do no do semai sem do piro ado tawbu lorga akoina thaw ngau bai do thaw ngau do ngau de ni thaw ngau bu je akoina harakani nang di chili sauce hapte ado chili sauce happi ta di ma akoi ngau je kat launa chab do adu tawde ni aduna chili sauce ke di haproi ado moi gi ngau do ngau ga ga na curry patta morok adogi chanam si hapang ngorni akhoi maitai gi style na ngau ga haragana morok ne chanam ne awa fadigom ne tilau mana leidana du hapchalaga ngaktang phat ngoroga thangdoga akhoi gi chutney hai tare ne akhoi amet paga pamaju amet paga adu akhoina chana ga do mongda akhoi dum semjin biro lower kanda black pepper fadana mathak khar chaisin biro aduga sini akhoi na chicken 65 na mayam tanai lo तो मणिपुर की स्टाइल थोंगे नत्रगा कोई स्टाइल थोंग मोई स्टाइल थोंगे दुदि कोई सोंग कुत्ता लेरा थैंक्स फॉर